bitibye kigoswaji tukumani wa mwaka mukuru gwetimu yenkoyo ya Shabana Joel Mayaka ururu gusegeta gochie aseke gojegeke gotema kuimokia na kuligerelia ebyewo kubwatekananga ebyewo ngukonye bire amate asokwenyorere nibo Mayaka niga orokibya yaiga ebiro abairete abasai batano rimo ururongorwa gusi ase trials ebyo kwenyorera libaga ase timu ya Chebeli Sugar eyo yarganete ase okolikia gosaso gochakia maswezi mutwe ya ligi ya KPL Rwanza pia muno mwancho agendera kwegokya nemero bayinde kubwatia kurwa munyegetinga television abonse bagara muro bayo nyarikana yetariya na fela gesare kore nabo kugendera kubwatia mangana yega kurwa se YouTube munyegetinga TV gose ase Twitter handle yeto @munyegetinga TV bia muno tumira nankyo asa mangana